Whalawhlai atu, hanei atu tolu a tau walatau tutupu ke lata ia moe poulipo nei. Ko e tulawai ne toka atu ki ta peu kua nā kai mitaki ke inuai he tau tangata. Ko tau se matakau lang matai ke tau pisinisi e whakahaloanga fua ki whamailonga ke lata me tau pisinisi he pōwhaiumu kua mole. Ko whakamanatu e whitngo fulu e tau he whakatuai e matakau Girls Brigade ki Niuean. Kua maua he tau kumikumianga e whahi malolo sino he ahoe niawhi kua tu maua ngaia ni e tau moko ki loto he tulawai ne toka atu ki ta peu. Ke whahi tapu kua mole ne whakatawhi e vai ke tula i ta peu moe kua whamea he matakau vai si liu whakapuke ke he okeoke waha tapu kua mole. Ke tau lotu kaina ne kua nonofuai i kaimisi, fualahi, funua kula, hui ta peu, tufukia a manau pia foki mo e tau kaina ne kua nonofua tuki tua he male wakalele ke whakatumau ke tunu e tau vai tau inu. Tau re kua nei na mai ke tupu mai ka haha koe tau kiwai he mua mai he tau vai he laru whanua po ke haia foki ni he system foki ke tau paipa ke tau long e mana ne mai ke mua mai se ai ukalahi ke pehe ka taufi ha koe mana ni koe vai laru whanua ka pehe ki mea koe mana lahi nei ke mea ka pehe ai mea vai laru whanua wa ukalahi turu ke tau se mana ko ke mana ni ka ke tuko ki tau vai whakamea ki loto tunge chlorine ni ka ke lata me ka koe ai loto turu hoko ki tau vraia ai ka pehe ki tau ani loto he tula me tau paipa e mai ke vai whahi ngā hua ki tau si turu nei ke whakamea kāna kai tūla si whakamea tō riu ka ke whakapoke hoki. Nā kai mahino mitaki koe mua mai i whē e tau moko ki loto e tula ka kua tuaha e kua mua mai he tula vai SP5 ne kua nā kai whakaonga ki he tōlu e tau. Ke māu nei kua liu takehe mo e nā kai whakaonga e SP5 nei ke pamua ke tau vai. Māu nei koe ha takini hiu tangata ke tunu tau vai tō inu he māu nei ka hae mō e tō nei loto e tō vai tō tūlu. Kai tunga ia ka nono fo ke amune ka pehe ni riwa e mune ke tesi neafi mo e do results ha nei ka pehe ni ka wa fai moko pehe ne takiloto he vai ha i aruf hei te puhara fo ke nono ke no fai mena pehe fo ko tupu ka mo u afe ma fa si fai tau sianga fo ke uka he to moko ye ke nga si pe tau sianga fu ke moia ai e do vai ga de mai ke tuku ki lote tu i whakamea ke tula si pe tau sianga mo tu no ai mo nei ka pe ni wa ka lahi ga e fai tu mo e do mo ko i lote tu vai alo na ko pe ni no ai mo nei kai ke ko tu mau ni e tau moko ke kumikumianga he whahinga hoa malolo sino ke vai ke tula i tapeu tō whai anō noanga e whahinga hua vai ke kēli hake e tau paipa vai ke whamea. Koe pō whaiumu kua mole ne fuakia e tau whamailonga ke lata me tau malolo he tau pisinisi, he motu ke tau tuwhatuwhaanga he tau whamailonga ne whakahoko ai ke he Scenic Maravai Resort. Koe whakaholanga whakapale he matakaulang matai ke tau pisinisi ko tau se he tau takitaha ke whakatau tonu aki e tau ngahua uka pia foki mo e tau pisinisi fōu. Kua tokalanga e tau tangata ki matawai mo e taha tangata ulolongo mahuinga mai ni silani. Ne kua whakawhiawhia e tau tangata ke lata mo e pō ko Frankie Stevens. Ko whakakise he hukui whakatuwhono ko Honourable Billy Tālangi e hāna tau manatu whiawhia. Mo e kua pehema ia kua tūmau e whakatuwhono ke omoi mo e langmatai ke tau pisinisi he motu. Si haia kua kisia ke mga nei ke he tuanga i am tōru ne tau si pisinisi. Mua atu ke he tau niwe. Kua whiwhita ki atu am tōru ke he tau pisinisi he tau papālangi. Kai whakamore atu. E ke pisinisi ne ke pisinisi fō ke koe e hawa moi,
Si ni me koe anga motu. Ni me anga motu. Tau matakainang. Ama manaki kia tu mau e whakalofa he tua ke tau mamoi pisinisi hamtor. Ka koe fuafua anga he pisinisi he hakoa. Ama natu nakai koe pare ka mau he pōnei. Ka koe fia he tau tangata ne watu ke pisinisi hao. Moe hao a whakawhetui mōrau tōru ia. Ka watu ke pisinisi hao. Tō tū mauni e ngā hua whakalataha, e whakatuwhono ke o moi, ke he tau ngā hua whakapisinisi, ke he hatau tūro motu. I loa au, nā kai whakapisianga mo fia mtoro mo e takitaki he whaipisinisi, he whakatuwhono. Long he tau maa whaalatau mtoro mo ia. Kai i loa au, mai ke whoki mtoro ke moa whauru a taurahauanga mai ia. Ako mna koe toina ia he pisinisi. Koe loa whoki laia ke mga honei, koe tangata pisinisi kua lata ke mao e uruhan, urumaka. Si loa e tau tōru koe taurahauanga ia. Ka i urumaka e tangata tau si pisinisi e motu nei, tau mune pisinisi apong. Pē mai taha he tau takitaki ke he whāinga hua lang matai, ke he tau pisinisi ko Ray Finlay, kua takalanga e tau pisinisi ne kua whakapuke e tau pepa ke lato me pale, toko ono ke fuaki he pōwhaiumu ko mole. Koe matakau ne kua mauai e pisinisi fōu, ne kua mua tu mitaki ko e whale kai ko Hio Cafe. Ko mua fuaki e pisinisi nei e Hospitality Awards moe Supreme Awards. Producers Award whinatu ke he matakau toa kau ko Niue Fresh, ko moa e Magical Niue Sea Adventures, e pale he whāinga hua whenonga e vaeva. Ke lata moe Retail Trades and Services Awards, moa he whale tau whalaua koe Rock Back. Moe ko moa he whale koe Gills, e whakamailonga ke lata moe Customer Services. Kua whakausi e ko ke tau kōli mo e tau lolongo whakawhiawhia, mai he pulotu uhu lolongo ko Frankie Stevens, ia whoki mo e matakau fuata hahaku puatua. Ko e whamanatu he matakau Girls Brigade e whitungo fulu e tau, he whakatu e matakau ke tau whakawhiawhia ke awhaiumu kwa mole. Ke awhaiumu kwa tau seai e tau whakaholoanga he tau whānau whiwhine, ke he whale Senetenari, mo e kua mai ke fuaki, pine ke whakatautonua ki e tau mamatua pia whoki mo e tau mo e whalu he tau fuata ne kua ofisa mo e tumau ke ngahua ki loto e matakau he Girls Brigade. Ne kua whakatu e matakau Girls Brigade he tau taha hiwa whaafitu mo e kua takitaha e tau maanga hongfu matoru mo e halotoru a tau matakau. Ka koe ke he mga honei kua tōhifo e tau numela he tau whānau whiwhine ne kua huhu atu ki loto ke tau whakaholoanga Girls Brigade. Longa lahi tau hiki kiang ne ki sia ke he mga honei. Whakatai atu ke he waha whakamua. Whakamua koe tau whanau, toko longa hei tau whanau, kua tau hifo e numela he mga honei. Whakamua, toko longa hei tau whanau whine whakamua. Si inga sia poki e tau maanga te ki taha mo e tau matakau Girls Brigade whakamua. Ke whakatai ke he mga honei. Nā kai katoa e tau maanga ke tau matakau Girls Brigade ha kua takalonga tua e tau whanau whine kua o kehe mai matakau mo e watu ni ki he motu ko New Zealand si nonofua hi tau mutu ia si ke waki ko tau whakaholoanga aonga ke he kehe e tau whakaholoanga aonga ke he waha nei longa e tau whakaholoanga ne tau mai ki lunga si pia whoki mo e tau whakakoanga ke langa motai ki tau momoi he tau whanau. Ke tōru aki koe tau ngahua ne maiki ke tausi he waha. Ke he tau ngahua ne tausi mo e whakamori, he tau mga huia he whitunga whutau kwa more, si haia ne hau whakahanga e tau hiki-hikianga ke langa motai e tau momoi he tau whanau whin. Koe whakaweanga kwa mahuinga e ke hamautua tau whakakwanga. Ko mai ke matakau Girls Brigade, ke la matai e tau mumui tutupu hake, he tau whanau whiwhine, ka mata mai he iki ke he lalahi, ko mai ke whakaanga, mai whakaako ke he tau puhala
ne wha. Ko e tau whakaweanga whae he moui, he tau whakakwang, he Girls Brigade. Whae whakamua, whae whakanganga, si whae ke ua, whae whakako, whae ke tōru, whae whao, hakakau, mai whae ke whae ke whakawhetui. Mai he whae e tau whakaweanga ia, vehe tau whakakwanga, ke langamotai ke moui he tamwhewhine, ke tumau e manako loto, ke lari ke muitu atu ke hiki ko Yesu Keriso. Mo e tau whakaweanga ne ononu ki ei ke tumau e manako loto he tamwhewhine ke kumi atu taha tau sianga fōu, po ke taha hiki anga fōu, mai moui hana. Ko whakausi e tau whakawhiawhia he Matakau Girls Brigade, ke lātou mai whitu furu he tau ke he tāwhuleni he tau whānau whiwhine ke he Millennium Hall. Whakausi mai nea tō tōla tau wala tāla tupu ke lāta ia mo e pōuli e pō nei. Kia nono whā.